kubor na kashlem jong unongsan hima. Chief Executive Member Kakas Hills Autonomous District Council uba Titas Kain henekesngi habakren bat kinong to kubor hadin balawai kejing kendu jong ka UDA ulaong bahakini kikendiat sngi ngiyo lang bagilat patai kubor habayadai berkejing menjur jong sorkar jela yaki kato kadne kimat na kaliang kejong usngeu ban ai kublai ya sorkar jela kabala menjur ban wengno ya ka kentin unrepresented tribe but kabha na kabenta kasuki hapo ka KHADC anrei na kaliang ka KHADC kam menjur ya karai jong sorkar bandon ki village council ulaong bangim syai ke kejing mut jong sorkar habayadai bat kani ka council katrang ban penklani ki dorbar snong katkum kariti kadustor na kaliang UCM ulaong bayagane kejing persya kinsa pensngau sya menteri rangba kejela badan pancing syai habayadai bat kani ka village council kaba ka sorkar kala menjur syusyu na kaliang uba titas ula yuturu ba ka UDA kala kren ru halor ki ain ki ba ka sorkar keempat a ya kejing menjur ila ya kren ru kendiat halor kejing mi hapot kubur ba ka kabinet kala menjur ya ka propose amendment ya ka six schedule but ni soban ai kublai ka sorkar ba kala menjur ki kat tu kat ni telikimat ki bayadai ba ka jing ai jing mut kan yang ka jing council ba kata kalong kum ka jing bom weng bom menjur jungi ya ka jing don ya ka tu ka unrepresented right ya ka ba ka sorkar kala menjur ba numbu ya ka tu ka ba ara bayadai ba ka seat number of seat bat kabalai pat kaba nakaliang kajungi mentara singi lah ya keren sani bah kalong bangi menjur pat ya kajing rai yang bersokar dan di village council kajing menjur jungi ya kani nama kalong bangi syai kai kajing temu jong bersokar bah haba menjur ya kani village council nama kum bangi yang halo kanong rem banadu baslam bahkan nono ka amendment ka six schedule kadai banong banang perklan syuk ya ke traditional institution ki bagi ngidon ke bamut ki dal basno ternyata kadau kanu ke jingwan ra ya ka amendment kapan penkeladur ya ki traditional institution jungi nakalian ke jungi ngin menjur dalilai ya kata but ya kaniru in sapen snow ke delegation ke bagi second UCM ba nakalian ke jungi ko banyo jing syai ngani la ka village council ke bagi temu kadai ni em kat kum ke jing temu jong ke home ministry bakin dan kita ki cluster council kabamut ba ki ngan syuan society kabamut ba ka shifo teli isnong kindan ko ke council ha ka ba Sherman unde urang ba snong tengi menjur kata namar ba kumno mentala da shifo teli darbar snong kin ha ko ke council but we Sherman urang ba snong dong ko ke snong unlong Sherman jo kata council kaban hap jom ki shifo television kan nom ya ha bag ngengit pat ba in menjur kan ni pat ha ka ju poru kan sawara no ke cingkul mar ya ka rukom sensyar kadar ke badan ha ka ri ke jongi ke balong kat kum kritik terus tu de kita ilong ki kat tu ni jadi kimat ki bangi layak keren yang menurut perserang dan sorkar ke pensiai dulu sepang kani ke em ilaong bayar ke village council ngingim tre nama kani ka warna ke konflik apa yang jong ki dorbashnong existing dorbashnong bak kini di village council kadang nakaliang ke jongi la kerensyan juga sedang pak ka board juga council bak ka board juga dorbashnong kan saya kelas kadang ngi nakaliang ke jongi ngi wan rai ke village development council bill namar ba dai tang ke village development council ki bala ban petrikam katkum ketu kecing temu kepada sorkar ada. Pada aku juga porung ila ya keren ke bedai buat bil di badang saten kum galan bil ke ba ila pas nang council ko kum juru ke village development council bade kani ruin second government atau step mentah nak so government. Tai di mat. Mentala dan tumba arbenai dan mereka sorkar mereka tempat pelak di mentah dia kan biru mila fly nak parti nak kenhun ke cungi bagi ni kendu ya chief minister
ban pen mau biang lo ni namar ko bolong menta gitu hadu live li scheme tiba la sanction la central government ka ba ni de ka hok ko jungi ka district council bang indio na pen tringdam ban baki scheme ki ba care ko ishnong ki thau ki ba hap po put sam jong ka district council kong ketika on tight scheme second installment 2021 nang ta kabaar ketika health sector ya kaba kami kapisa kila ai tang syangi ki district council na kabanta ka health sector semut na kabanta ka kuat ketia kebomut ila ban ai jingarap di PSC di health sub center lani ban snai ban thit di machinery di hospital center kabalai pa ketika tight scheme ka kawai ka scheme ka don kumba arko tăng trong tang jong ni arko lấy tên ly cả lóng rượu không được đâu